ikusiko dugu, entzungo dugu, sardoek egiten duten ariketa zailenetako bat, bai, teknikoki behintzat zailena. Ta hortarako, Simone, hitz bat emango dizut, bai. Ta hitza da laguntasuna. Hasteko ikusiko dezute gauza bat esterrina izenekoa bai, A, B, C, D, E, F, G, H-erekin. Horrek ez du zertan gaiarekin lotua egon zuzenean. Gero, improvisatzeko egingo dituena izango dira 9 estrofa, A, B, metrika jarraituz, nun lehenbiziko lerroa eta azkenekoa izango diren esterrina horren parte, eta erdikoa izango da kubertansa, izeneko zerbait. Guzti zute horiz dagoena, hori da kubertansa, eta hor egingo duena da hasierako A, B, C, D, H hoietako danak sartu. 2 lerro hoietan sartuko ditu 8 errima hoiek. 8 errima jungo dena errepikatzen beti lauko horren 2. eta 3. lerroan, baina ordena aldatuz errimatu dezan, gehi improvisatuak izango direnak apaldi bakoitzeko lehenbiziko eta azkeneko lerroa. Asamodaga dessa sorti draitora e lei chi si vai di incrubai su zugu de drumentusi zavorrada e a su sacrificio imponidi ma pochi torri di tutto in riga da de peusa accettai sa sfida e grazie a sus ma grazie a Samorisano in su corridor da su comando dessa sorti traitora e dessa sorti traitora e lei quando sa vita si pone di ingenuo sa mano amica si torra d'ampei chi si vai di incruvai su zugo chi si vai di incrubai su zugo sa mano amica in paesi torrada quando sa vita si pone di ingenuo cade drumentusi zavorrada quando sa vita ingenuo si pone di sa mano amica in paesi torrada e a su sacrificio si impone di e a
a su sacrificiu s'imponidi, sa mano amiga in peisi dorrada, quando sa vita in genugu si ponidi. Ma pochi torri in riga, ingenu così poni di candu sa vita, torrata in pei sa mano amica. Accettai de peu sa sfida, accettai de peu sa sfida, si torrata in pei sa amica a mano, quando ingenu così poni sa vita. Pochi sia da s'amorisano, ingenu così poni di sa vita candu, in paesi torra da s'amica a mano. In su coro vighendi comando, sa mano amica si torra d'ampei, ingenu così poni di sa vita candu, candu sa vita si poni di ingenuco.